Dak makap katete kar chung'o bura ma Bureti ogolo kwayo ne jotelo ma Kericho mondo kaw okang' mar rito ler e odundu mag pi taka kendo gigol taka ma ojwang' e bomano kod e chiro. Jodak oseo moko kuom jotelo ma kaunti no kochakore gavana kod jotelo mag Alensi ma Kapkatet kuom koso timo tijgi mar rito ler e gwenge ma Kapkatet gi Bureti kata obedo ni gikawo osuru pile ka pile. Gavana ma Kericho bende giseo kuom golo singo mar kelo dongruok e gwenge ma Kericho, kata kamano giwacho ni singo go pod ok ochopo kare. Maji hakuna toilets ya Kapkatet Market. Watu wakitaka kusaidia wanaenda kando ya nyumba ya watu. Hata barabara ile ingesaidia hata wagonjwa kuingia hospitali ni tabu. Wanabiashara ya Ndonyo hata takataka haiwezi kukolektiwa. So iko shida nyingi. Tangu tu wakati wa uchaguzi tuliwaona tu viongozi kwa uwanja wakiomba viti, wakisunguka Kapkatet nzima wakiomba viti, lakini hata Sande peke yake ambaye hatujawahi ona sura zao tangu wachaguliwe. Tunajua kwamba tena tunauliza kwamba Kapkatet ni wapi? Ya kwanza street lights zimeharibika, ya pili takataka unaona zimeenea kila mahali. Kaunti ya Kericho haitusaidii kucollect takataka zenye ziko hapa hivi. Alafu kitu kingine ya tatu ni drainage. Ukiangalia vile kunakaa, drainage za Kapkatet zinakaa mbaya sana. Alafu pahali pa kutembea pia. Tulikuwa tumeambiwa kuwa tutawekewa cabros, lakini ukiangalia ni kubaya. Kukinyesha ni mbaya, kukiwa na jua pia unaona ni vumbi kila mahali.